Mak. Wih, mulu kerja lu. Ya Allah. Emang lu mana sih? Ngopi sama Rohim. Ngopi kerjaan lu ngopi, kerja dong kerja. Ntar lama-lama darah gue dingin tangan lu. Masya Allah, Mang, ngomel mulu. Ngomel mulu, mulutnya kayak mercon. Buset dah. Rohim mana? Oh iya, Rohim kan onnya make paspor orang doang. Oh, ke rumahnya aja deh. Oke. Karena bocah gue di semuanya tuh. Semua orang kayak gini nih. Rohim, ngangguran dah. Tuh. Assalamualaikum, Im. Kopi yo, Im. Salam, kenapa? Dari siapa? Dari Rohim nggak Rohim, Rohim Mau po. ngapain emang, mau ngapain? Mau ngopi po. Ngopi mulu lu, udah nganggur aja kayak anak gua kerja. Bukan ajak anak gua kerja. Rohim tidur lah, bangunin diri. Yaudah deh, kita bangunin nih. Iya, sana. Oke. Capek gua, udah gua kunci dulu lah. Im, ngopi Im. Im, buset dah. Buat Im, ngopi Im. Dari inspirasi biar kerja Im. Ayo Im. Tuh gondrong, ngangguran. Ini ngigo lagi. Main gitar deh. Piano dimainin deh. Gila nih orang. Im. Oh, ayo ngopi. Merapin nih, rezeki lu ntar patok ayam. Im. Rezeki lu ntar patok ayam udah pagi. Ayo. Ayam yang gua patok ntar rezekinya. Buset dah. Maruk amat sama rezeki ayam yang dipatok rezekinya. Ayo. Busik banget lu kayak mama dapet arisan. Wah, gila. Dapet arisan apa apaan? Belum tidur gua dari SD. Wah, gila dari SD lagi. Pantesan badan lu kurus dari SD. Enggak adang.
Ayo. Dulu sih ngajak begadang mulu kerja pe. Kerja nih gua. Makanya ngopi biar ada inspirasi kita kerja. Ayo. Ngopi. Lu mau ngopi duit dari mana ngopi? Ada gue udah tenang aja ntar kita ke balai pasti ada deh. Yuk. Buset gila ketek lu belum mandi dari SD. Ya, gue duluan deh. Ye. Ini kok nyala? Gak tahu lu gila deh, gue duluan. Udah di muka ya. Ye. Po duluan deh, Po. Jangan mandi mulu, Po. Nongkrong mulu aja kalau anak gua kerja. Ay, buset buluk, ngapain lu? Duduk lu sini lu, duduk lu. Mama badah kisah. Dulu deh. Dia gitu doang. Nongkrong mulu, bukan nyari kerjaan lu sana. Iya, ntar kalau dari kerja deh. Terus ajak mak kerja deh. Buset lama banget cuci muka di Mesir lo. Oke, lo tahu sendiri kan muka gue lebar nih kalau Oh tidak iya, gua ya kan. lapangan galak. Weh, Brody. Bibirnya kayak mangkok, gede bener. Apaan nih Oh, kopi pel. nih? Ya. Bidung. Wah, ini enggak. Bidung. Enggak sehat. Enggak sehat nih. Masih mending nih gue sediain lo kopi. Kopi apaan kering? Ini mau buat nambel genteng. Benernya mah masih ada kalau lu seruput nih, masih ada. Serius dah. Robot coba nih, lu cobain nih tuh. Belum gitu. Udah enggak? Jangan songong lo sama abang-abangan. Beli. Kan Pakai duit lo. Luer. Elah. Beli. Terus Ewen jangan. lo. Temenin. Beli deh. Kenan. Elah, gue tinggal ya secing lagi. Anak Kempes muda. kantong. Kan durak doang anak muda. Makan juga berak. Bang dong, beli kopi dong. Woi, kopi apaan? Kopi hitam. Berapa ya? Luar merah. Dua aja dua. Dua. Lu temen lu banyak, beli cuma dua. Ini baju oli semua apa? Sembarang ngomong lu. Udah Beli bikin lu hitam. pemerintah. Hitam dua. Apa lagi nih? Roti Roti enggak? roti. Roti duit lagi kempes, roti ditawarin. Anak Ini muda lah tuh. kempes. Anak muda jajannya menggoceng. Kurang nih, di dua beli goceng, kurang 1.000. Pas. 1.000 besok. Mana itu punya termos tadi? Yang panas ya, Re. Lagi Kalau paling puncak lagi dingin. Baru mateng nih gua masak barusan. Bibir lu gua seduh ya sama pu nih. Op. Lagi. Ngopi apa nanti Lagi. Jangan banyak. Mau ngopor. Udah cukup tuh ya. Op. Jaduk dong. Entar dulu sabar lu. Lah. Kerta aja nggak ada rasa Ini kopi langsung mau diminum apa entar-entaran? Minum jontor bibir. Nah, ya udah jontor bibir lu tambah jontor ntar deh. Doh, op. Udah. 100.000 besok ya. Besok. Besok. Makasih Bang Nung. Iya. Mici luan Mici. Oke, dapat ikan warung. Udah pakai duit gue. Gue juga yang jalan. Mana ini kopi panas banget lagi. Neraka jebol apa? Kopi. Nah, begitu Gue siram lu. Nah, Cakep kan hitam. bibir mangkok, gue curiga nih.
Enggak, pakai duit gue lu. Bibirnya gede nih gara-gara nyium nih. Set. Hidup kopi panas-panas. Cyanida. Cyanida Kak. Mau nggak nyender dong? Maaf. Nyender aja ya. Nyender, nggak apa. Aduh. Minum dulu boleh nggak nih? Boleh tuh. Minum kalau mulut lo kuat. Kopi bukan barang kopi itu opor. Opor bang. Kopi keseng ini. Kopi keseng, buset. Panas lah. Masih mendidih. Geblek. Saya lu bukan minum air lu. Bener robek. Saplang. Tahu kan tahu. Pengen lu lebar banget cepak. Sedep kuy. Sedep kan? Sedep. Cuman ada yang kurang nih gua rasa nih. Pisang goreng nih kurang. Lu udah dikasih kopi, mintanya pisang goreng, Bang. Nah nih gua kira pisang goreng nih. Memangkap. Kira pisang goreng. Lengket. Oh iya, lengket. Kerang kata. Ini gua rasa dia nyimpen nih pisang goreng nih. Udah jadi sih. Ini pisang goreng nih. Pisang goreng. Pisang goreng nih. Ripik dong, ripik. Wendy bohong nih Wendy nih. Apaan sih, Rohim? Gua liat tadi malu beli terigu. Halo, beli terigu. Nah iya. Gua curiga apa yang bikin prank kali. Nggak jadi sih. Mulut lu mau singkong. Ah, mulut lu bau gambaran. Lembek. Ya lembek. Bersih. Rambutnya gua kopi tuh. Gua bawa kopi lo. Dibawa. Makasih ya. Udah. Ada bawa sih. Udah. Rupanya beli diri. Sendal lu. Emang lu kebiasaan lo sama abang suka ngabisin kopi doang nih, parah. Ayo gua dayangin. Emang lu kebiasaan lo sama Sialan abang lu. suka ngabisin kopi doang nih, parah.